Kahumuro okiriyo no lebo buhinji no bulisa program okiri nanye Edmond Principal Farmer turiyo muri Rukungiri district tutayayira ba Jojo's Fish Farm omwami Paulson tugambire twahendera tukwenda kumanya ninyenda kutandika kulisa byenyanja omulisa kalisa kikakiye kinyanze kirimese hariho ebikabinji y'enyanja konka in aquaculture ninga okuhinga y'enyanja hariho engege bareta nguni Nilotilapia kandi mu rufutufuti barajeta Oreochromis niloticus ejongege erashonka eratukura wajirewe ejongege no turaha fish farmers kugira bagire ki hariyo batunga now engege tuwozitunga zenka harimu catfish emali aza emali nazo zine miringo konkaro Kirarius gariapinus ejoniyo turaha farmers bagitunge nengege now okutunga egenyanja buliju turatamu emiringo ebiri uratamu catfish otemu nengege nangano na mira cup nebindi konka turacha kwagira ngege munonga hakwa zirazara munonga kandi zikuriju now ezo nizo species zibiri ninga types emiringo ebiri egenyanja ebikabibiri ibi turaha fish farmers emale nizizirahi emale orama azikati izo zirajya enyama egenyanja in fact abajungu baragira ngo it eats every living organism smaller than its mouth ekintu cyona ecyo mwiso ekiraraba ahamunwa yera kigi catfish nanka tilapia ninga ejingege erazara munonga barageta okuzara kwayo kulise kiniga nanka it has prolific breeding prolific ekiramanyisa erazara muno it's annoying neiso busungu ngene echo nakora ora calculatinga 25% ya catfish ninga ibice 25 haligana ote omumali amino omungege aza emari yoti yozara under controlled conditions sechaze kora hati engege zirana zakora zamara kora mukache ote bemali toka tabemali ziringanisa nengege size hakwa zibara kujyana now hati engege yagumera zara emali eragumera ryo bwana bwingege konkora calculatinga to tamunyinyi zibuje buho hati kiramanyisa engege ubuyobire erazara erahunika mahuli akwa engege zituratungezi the mouse brooders izo zamara kutera mahuli ziratomukana ningo bwana bwabyo mu nest ningo mu cyashuri hati hije kintu cyakanga erasha mabuzo mukana so kiramanyisa obwire buyobire rajya obwire buyobire eraza kuhantinga ekumiro bwana bwayo kiramasatera rajya hati that period we call it spent kiramanyisa eraza ko hako abetarajya kase kumiro bwana teragira ki now emale yija eka cleaning ekajyo bwana iratandika kujya ejyo kurebera bwana gira ki ebireke kitumeya hangwe ne size now engege wazireka zenka zirazara munonga kanjire ngo engege yazara obwana rukaga pa 3 weeks ninga pa month cyama sawa engege 10 no bwana bwinji konka bwena burako waburingana ko bunyonyi atagire yango so ku control population emale nera tuyamba kuko obori no rutoki ukaguma litira nakahoro so omukire watokata makahoro kuyaho oratamu emale haro yaguma yagira ki elitira engege kujya ngo zikureje tugambira kintu kya teknolojia nalebo ine teknolojia yo mulembe yorukolesa afama na munonga eyo kukolesa omupiping ya mizi kugiho mutanka gatwara omubitibo hata mizi go aragarwa mu pipe garazo mu kidiba garabanza gaza higo garoga higo bane kuza hasi cyamwasa ngijo mu pipe oxygen limited akwa inkantas avoiding abatanka na topography so pipe nagirangisa higuru gabanze gaza higuru gaza hasi gatrapping oxygen ninga gakwato mwoya ugumwe n'ugura yamba iginyanja kandi no mu kidiba inyinemu fertilizer manure nagito mukadeya namara nkaribateho amizi garugemu then ora bidibajyo ko ni green so amizi garamugagizire ki gabonine now ebidibagiye tujya kunu kujya ngo niko mu ruhanga akora bihango kugira ngo waves motion embehezemo egizire ki ekanyire kandi kindi emiteri hine bidi bakagitemo hati umushana guratera mu kidiba kugira ngo photosynthesis ebeho then oxygen ebe eramara iyo mizi now amizi gana ko kushishikara tune pipes zirashoza turagashoza kurunyina mizi guware wo murinde garagenda gazo mutanka nyongera magande so water quality tikiziba kandi water quality yabambi of course era affectinga no kuzarisa ki egenyanja so hanu amizi water quality no kureba ngo it is very essential
nkaba Lisa bebyenyanza omukyanga eki mwino kumwatandikiraho plan yo kukola value addition kugira ngo mu byenyanza byanywe ebinyencha kale mwekwate mu bitunge mu kyango. Hati echo kubanza wali bakatimbo akatimbo kumbandizo kali standard ni kilometers 50 kandi ni 50 halishatu cyama isakazo muri kidiba cyone. That's one ecyama cyo turakora tuni umuntu arebe kintu kiruyo now twine smoking killing hituratarikira egenyanja nigane ya police egenyanja twagira kajako kuwareba akanyi nibiri egenyanja nabika higuru namara kusmokinga now at orareba ngo turatandika mpora nko buzitime tuje kuba twine na ice ushanga turabita mu ice kandi naka smoking killing eje wareba na smoking ekenyanja kimare inyezi mukaga konka kuna mana smokinga bashitora kitakahiri hakuba demand is too high. Value addition here is very important kandi naza kusmokinga naza kusortinga neta abantu tujya turasharura mbegese hakwanenda farmers ntaguma nazo kubegesa in fact bije hano bari ku harvesting urashangaro bara naka discalinga haro bara bishara haro bara kora icyo bakimanyire kandi aturumbeke bidiba bishaka baje kibazo ngenu ati uraza kushanga kuntu bona bino bukugu bw'amani then twamara kuto class aho no turagira ki kandi tuje kwa turabeta turashomesa abantu ni mu mura tuyamba kugira ki nanka kugira ngo abantu abarareme kwije hano konka barabara ikativi west turukwiriro kwendera tugambire aha ebyenyanza byanyu mu buguza shiringi zingahi nangwana nabakama bafamu Jocelyn na mutahiwe nabo obase kubasima. Johnson na Jocelyn Yes. nabasima munonga hakabira umutima gwo kutungura ngeno ko likora aza orena ngo okure nabandi bafune babonemo nekintu cyambane munonga otherwise tobe turi hano hakwanyo omukwija inkije kugira habwe bintu barakora na nabajoininga twakora hamwe now abantu abo abanya kajeme nankana gwerere nabasima hakuba bale bankente ri kushisha ikidiba barajibinga ngene bidiba nike gyabo harvest yawe yaberi nungi ukajya tate ni hame byenyanza byinyu wasa kuyame byashingizinga no kwata ati kanyango watamuke nyanje 15 umwe brachendera tukame 15 exactly. Now what you do wasa kamuke ginyanja 10 na 10 baza 13 no turabalira hasa now urukumo runasigaye kugira ngo nakibuze 15 kakaga no gwa food siyo nabara magobo gunyizire ki uguntiremo kandi bicuri turihingira haka kuturaguze ginyanja tugure n'indi taka waza kurana n'umwani nankayi baguzire urahinga mebicuri wamara obise oye mu food for the fish so oshange twagura fish meal mukene hano twagura tukajwanza na Miss Brand ikigambo kimwe cya muheru abaryo bakureba TV nasima abantu bona abarara program eje baragikunda kandi insime na TV West aho kugira ngo ekoze ikindi kitakabago akwatine TV murangambire turagara kureba ininga radio so no kugira ngo nabendeze imigisha kandi umugumize murajya kimurakora tutabasima mukarekeraho no twabasima mugumize mugereki kandi muhikana abandi bantu umutakayikiraho wasigaro ryo Paulson omwami Paulson ningira ngo wamureba ari kutushomesa aha bintu nyamwingi na munonga aha kutimba ebidiba byenyanza kandi ari kutorekana n'ubwana bwe byenyanza obwire bwingi no shanga no koro murimo konkota kamanya ekinto kuchikubani kitambuzibwa business nizifera aha bwana bwe byenyanza obumwe bwafa otakatungire cyo kwenda nkimanyisa ngo no wasa no butatunga kika echo murembe cy'ebyenyanza echo rukwenda kandi nubasa no butakukura kwika aha size eyo rukuba no yenda wabano oreba side edge omwami Paulson kuyana atugambira abantu abingi nitumanya ngo kutimba ebidiba byenyanza no basa kutimba omukishara obe nho wakora business aho rukureba rusakurusya hariya nibare kandi norushozi akabasa kutimbaho yabasa kutekaho amizi agware bagarukwiruka omupipe kuriya agareta gacungiriraha kandi hati ariyo nakoreraho umurimo nyamuhango omucyangeki ogwo kulise byenyanza ebyenyanza tebirukulisibwa mu kishara honka no basana no kulisiza aharusozi wabana ryitaka ryo ine nikibasa kwera obase kulise byenyanza aharusozi wafuna system nkeji akabate makuri ya itaka eringi arireta arirundanira aside edge acungira yarete nkogoto ze na siminti yayombeka geji kuruga aha kwetororoti ya side yifo amizaga nubwa kumara imyaka 10 hanuya
tigari kubasa kutera geji ya cementage gakarabaho ekyo no basa kukikora gwabo ryo muntu ayinita karya slope orukwenda gukora business yebyenyanja ejo pipe yo rukureba mizi obwiro bw'ingine baziteka mu kugira ngo yanenda kwihama mizaga kugacendeza kwata ebyenyanja no kwinikata pipe ejo mizi eshohwire kuriya ekashohoza mizaga gakacendera kandi nemukolera no mbire bwenjura in case mizi gizuro mu kidiba nagarabo mu pipe ejo gagenda ekyo ne kintu kikuru munonga obuhingi no bulisa nkabulijo nimbanyi no mwami Asaf enyuma ya kamera nawe rizo bareka muherezo ho buyinja mutere na kasari yuti mwanje nimbanyi no mwami Ibrahim mubiru abaruko bari enyuma y'ecyome kikurangu ebintu byo rukureba aha TV yawe byabasa kurebeka kurungi aha ntebe erukushale bishane nyino mwami Beka Francis kandi twaba tutayayire omwami Paulson arukusomesa ahabyenyaje tubegitaho esabite rukwija twaba tubasize kutunga yo ndizo muntu nyamurungi nawe akagire mboze nungi egiye atuhereza nibanyeta Edmond Principal Farmer mukama bandindire bye bye